ai sama mutum Jupiter miyam yengbi basi ja technical group nasi ki video sidi 2018 gi khwaidagi phaba smartphone manga haibadi top 5 smartphone of 2018 gi masing matang sida karamba phone no karamba no price amsung specification macha kaina khaidolaga miyam da discuss jage miyam puni minase okay akogi top number 5 ase OnePlus 6T haije kan ohen jarage maramdi OnePlus 6 haije dei da OnePlus 6 haibanga 6T haibanga le adubu aini top number 5 da thamjari basidi OnePlus 6T sini magi keno se yamna phajaba adugu magi display se magi mamai orisi 6.4 inch super AMOLED display ni yamna hajigi matam ji kwaidigi technology am chana up to date over display ni aduga magi rear camera ja 16 plus 20 megapixel ni aduga magi keno se Sony gi IMX sensor yawa aduga OIS amsu EIS optical image stabilization amadi electronic image stabilization ani mak yawa adi ko video manama matanda yamna niktaba yamna fajaba smoothly nam yaba yamna video quality yamna 4K oiba yam fajaba makal gi camera ni aduga slow motion ju ka pe magi keno OnePlus 60 keno tawse aduga front na 16 megapixel ni front su Sony gi IMX sensor si yawe yamna phaba ke makal keno ni aduga magi battery jina 3700 mAh ni magi kwai nungai se mamal di kon hajara ke ko aduga mangon da kwai nungai se in display fingerprint na magi display da fingerprint masagi woni yauje ya sin yam nungai jare se aduga magi kano se kitang disadvantage side magi kan tawdi maji wireless charging di support tawde aduga magi mamal se 7999 ni magi best variant na 6 RAM 128 GB oiba akoi top number 6 top number 5 ta OnePlus 60 akoi aduga top number 4 da lai se Huawei gi Mate 20 Pro hai sini adu magi kano se display se ma jamne phajaba hadi mogi series de yam phajaba 2018 series de orije maju 6.39 inch ni adu super AMOLED display wa mangon da so adu magi pixel density mana mu kitang hele 538 PPI ni pixel density resolution yam phajani adu magi main selling point orije MSP orije mangon da triple camera ni orije 40 plus 20 plus 8 ni mangon yauje triple camera ni ahamada wide angle camera habunga ultra wide angle habunga telephoto lenga camera makal ahum se mangon jawi Leica gi ni mangon jawi yamna phajaba aduga front ta su yamna dum phajaba yawi mai 20 megapixel ni front ta su adum yam phajaba kan ori adu mai back to 4K video recording 4K bu to slow motion ka pe mangon da aduga magi processor je Huawei ma samang na puthok chaba Kirin 980 7nm base octa-core processor ne yam phaba magi auto Snapdragon gumte masang na puthok chaba yamna powerful ba Snapdragon 845 dagi man hen powerful oine benchmark ta Antutu gi benchmark ta man hen kan to powerful ba kano ne aduga magi GPU si mali oi adu magi onda magi Android che out of the box la je Android 9 ne Android Pie ne magi first charging support 40 watt fast charging support away aduga wireless charging support wireless charging da natana mangonda nungai jina mukai dawge da reverse wireless charging na ahoyi maji atopa phone wireless support wa phone amada magi maning jida ji thamba kan da maji amada ju reversely charge to boy mayam nungai je duni adu magi battery 4000 to 4200 mAh ne yam powerful ba kano ne battery ni mangonda yaw je aduga magi best variant la je 6GB RAM 126GB ROM ni mamal li kitang hajik du de kitang ni kale mamal je moina 69999 ni almost 770 hai du ni adu ma hajiki gano si yamna phai adagi fingerprint je in display fingerprint so ma gi je hoi to number 4 da Huawei gi Mate 20 Pro hogi top number 3 da le du si Samsung gi Galaxy Note 9 hai ni magi display si 6.4 inch display ni super AMOLED display ni magi asai ani super AMOLED display ji matang na amna super AMOLED display ji kari kanai kamai tawi magi quality ma to hai ta ga so khani ba le ga di makha da comment pibira mo ai madu matang da tongan ba video ma simja ke du display ni super AMOLED display ni aduga dual edge na magi kanu nakan ani makta koi gi ram ka for ga ma display nakan ani mak loma sai sai display oi bane Samsung Galaxy Note 9 ji aduga magi resolution ji quad HD ni amna phajaba HD plus oi ba male aduga magi camera se rear camera da 12 plus 12 megapixel ni aduga dual aperture magi kanu se focal change to way aduga OIS na optical image stabilization yawi mangonda adagi front na 8 megapixel ni
video recording se ultra HD 4K record to we ma je 60 frame per second da slow motion ju ka pe adan magi processor je Snapdragon ye 845 octa core processor ne wireless charge support away mangon da so adima fast charging ju support away magi mamal si 67,900 ni best variant na 6GB RAM 128GB top number 3 da Samsung Galaxy Note 9 अखोगी टॉप नंबर 2 दा लेदे से गूगल की पिक्सल 3 XL लाजिने यामना मागी गूगल की याम पावरफुल एबा मागी एरिया खर लेरी अंदु संदों ताक चरके मागी डिस्प्ले जे 6.3 नि 6.3 इंच नि OLED display ne bezel less display aitare ne magi note chago ne mangon do yam bhajari se aduga 82% body to aspect ratio se magi display ne magi se aduga rear camera the only single camera ne mangon do yaw se only 12 megapixel ne ado myam khal 12 megapixel 12.2 megapixel katane ado myam ne di 12.2 katane magi single lens ni camera yam bhajara mo ne khalam be adubu hajik pukta top number 1 Poki Manu the camera the quite fajabadi Google the Pixel 3 XL jini magi camera si amna faje aduga 12 megapixel do am ti powerful oiba akoi night mode kan mo night side kan yawi night mode sida akoi imam mambal level jaga si mo photo copy adugi mate clear oina magi kan to bugi ai magi je aduga my front camera the 8+8 dual camera ni dual front camera ni 8+8 megapixel ni aduga processor na 845 64 bits octa-core processor ne magi je aduga Android Pie ne run to bani wireless charging support to magi battery je my battery je 3430 mAh ni single sim ni magi noi to single sim kotang oigani aduga USB type C oi adu magi price is 76393 ni magi base variant je 4GB RAM 64GB ROM ni magi mamalna 76,393 masigi kan wase my official website later na Amazon da mo you kan to yom na Amazon da gi lebi hagan okay akogi top number 1 da leidu shi Apple iPhone gi 10S Max size ni magi display je 6.5 inch display ni adagi super retina na makogi iPhone gi ba tongan ba makogi display ko makogi display mani ma je aduga OLED ni ma je aduga pixel resolution ni ma ge 458 ppi ni mo le je aduga my camera da le rear camera da dual camera ni ma ngon da chu 12+12 ni amana wide angle ni amana telephoto leng ni aduga magi lens ne o kanu che my camera se OIS optical image stabilization ne stabilization nam yauri aduga front na 7 megapixel ni front 7 megapixel obidana tan mangi 4K video copy ai mo nda ju aduga super slow motion copy ai mo nda adagi magi processor ji ngasagi Snapdragon gumba dum nate mo nda masagi ojoba iPhone ge ba Apple ge masagi ba tongan ba A12 Bionic chipset mo nda yaw ji next generation neural engine mo nda yaw je aduga waterproof kan taw IP68 rated or waterproof ni mo yaw je aduga wireless charging support taw adubu mo nda khwaidagi nuai je mamal je almost 64GB da 1,10,000 mo ni mo nda lei je adubu charger si mo nda mai box yaw charger si fast charger support of the seen quite top number 1 the iPhone 10s Max okay machine akhui handaki 2018 gi khwaidai faraba top 5 smartphone ni worldwide ai san hajabnati India da natraga world in man machine ngi khangbi gani पृथ्वी की ख्वाइदगी फरबा नखोय टॉप 5 स्मार्टफोन ने अतोपा ब्रांड कितंग केंदो दब अफब म्याम ले अदुबो आइगी सुम खंजरगा ख्वाइदगी सिन फरे खंजब दबजबने टॉप 5 स्मार्टफोन ने अदुगी मतंग सिदा सिदा आइना हाजगी बिजि इन डिटेल ओय दबा अदुम जरम गनी खंजे अदु म्याम हेना खंगनिंग बतागादी दिस आइगी केनदा कमेंट दा बिरमो आई हेना कुमना केनदा एनालाइज तौगा हाजेना बोना जगे मचिने हंदकी 2018 ख्वाइदगी फबा टॉप 5 स्मार्टफोन ने अदु म्यामना सिदगी हेना अखोई मखाताबा वीडियो टेक की ओबा टेक्नोलॉजी की ओबा अदगी मोबाइल की ओबा मैम खंबिनिंग ले तारगसु आई हप्ता अमगी मनुंगदा अनि वीडियो अमा नत्रग अनि सोइदन थागना बोना जगे आई चैनल सिबु लाइक तौबा शेयर तौबा कौबिगनो सब्सक्राइब तौबिरमो बेल बटन नंबर कौबिगनो अदुवा अनोबा चहिना लाखोसिदा 2019 लाखोसिदा हाना तौगे न खनन लेरबा तौबो ngमदन लेरबा पंदन लेरबा थबक मैम माइ पांगना अपन ब्लाइतना तौबो ngamba इसोरना पिना बिबिशनु हैप्पी न्यू ईयर